Hello guys, muraho meze neza. Kibisanzwe ku mazina banyita Kinora Angelique, kambarizwa ku kinyamakuru cyitwa Mayina TV Show. Karibuni mugenzi wanje. Amazina ni Jani, barizwa ku kinyamakuru cya Mayina TV Show. Uyu munsi twaje, murana turaberewe, twaje none naje mu isura y'umusomali. Kandi uraberewe. None ndamasa nabo. Ufite ukuntu witandiye neza. Hari ukuntu nitandiye, abasomali nuko batabumva ino mvuga bayumva mwandike muri commentaire. Abasomali. Nabigazi. Umusomali uzi Kinyamurenga ba. Aho bavuga harimo ushaka ko umunyamurenge kazara no kuvuga. Umusomali. Karakivuga kindi kintu. Oya. Umusomali ukuri. Uyu munsi twaje tuje kuvuga ku bakecuru. Bamabukwe babi. Uyu munsi ejo bundi twavuze tuvuga ku bakazana. Bakazana muri commentaire baza kutubwira ejo tubabariza abanyirabukwe. Uyu turintumwe uyu munsi ni umunsi twaje tuje kuvuga ibi bikorerwa kuri bamabukwe babi apana beza babi bakorera bakazana. Uyu munsi niwe munsi twaje kuvuga kuri bamabukwe babi ku bintu bibi bakorera bakazana. Turavuga ibintu bazabakora tubabwire nuko bagomba kubireka. Twanenze ibibi mubwira dukeneye ngo musubire mu byiza kubera ko abakazana baranenze. Twavuze ku bakobwa babi batubwira ukuntu bamabukwe no babajengereje hano hanze kumva bari muri kazengerera kamwe katoroshe. Hari ikibazo twagize nuko twakoze ku mukobwa tutaramenya bamabukwe ariko abantu baduhamagaye batubwiye ukuntu bamabukwe babazengereje. Turavuga ngo uyu munsi turavuga zo kuza kuburira abo bamabukwe babi. N'uyu munsi twaje kubwira bamabukwe babi. Turabanza tuvuga ibibi byabo. Badutumye nukuvuga ngo hariho turabavugiza ubu nyine mfite nje message zibiri mvugaho nawe uravuga ku zindi. Nukuvuga ngo umwe yaranyandikiye arambwira ngo mabukwe wanje ni wa mukecuru nzanteka ibiryo akanga kubirya akanayivumbura. Abana n'umukazana mu nzu ngateka ibiryo kabitegura akamambwira ngo ntanzara afite kabika bya biryo. Umugabo yava mu kazi akamamubwira ati se nta faranga usigira umugore wawe kugira ngo atekere iko uri mu kuja mu kazi nkirirwa inzara ihaye ndya kandi umukazana yabitetse bishira ku meza akanga kubirya ngo ntanzara afite. Aho none se twaratuje kubaza uwo mukecuru abashaka iki ku mukazana n'umuhungu wiwe. Nabo bakecuru twavuze ba ubundi mu buzima busanzwe aho umukazana ni umwana mu rugo n'umwana umwana wawe kimwe n'umuhungu wawe ufite muri uyu umukazana n'umwana mu rugo. Aho sinumva impamvu yokora ikosa aho tumwicaze nk'umubyeyi ngo umubwire tikino ibi biryo simbishaka niyenda ibi biryo simbishaka sinshaka kurya uno munsi manago sinyishaka ukaza kurindira igihe umugabo atahira umuhungu wawe atahira kugira ngo umumenyeshe ko utariye akama yirirwa inzara ngo kugeza igihe umugabo azira. Ngo nimba yarabwiye umukazana agejeje saa 7 atarateka ukuvuga ngo yarengeje saa 6. Nukuvuga ngo uwo mukecuru iyo saa bashiriyeho kuvuga ngo izo saa 6 zuzuzo ziba wariye kecuru wamesa wabaye bize washira abana byo ku ishuri uri mu tundi tuzitwanira wa mukecuru tumutekeraga ngo umutekere wa mucarara ry'umuceri. Umukecuru wacu n'umutsima watekeye abana kwanza turakora akazi ko mu nzu watekeye abana byo muri ku ishuri none nugarukaga ubone kuja gutekeranya ko kwega umucumbire witonzure nibangiza gucumba wa musima n'ugeza ku meza wa mukecuru amara karango tarikiriye ngo wageje saa 7. Ibyo bintu tabibaho. Icyo kintu ni amakosa. Abo bakecuru turabanenga abakecuru badashaka kubana n'abakazana neza ngo bumvikane babane neza nk'umwana wiwe gukuraje kumurega ku mugabo. Ese wamurega ku mugabo ngo mukubite ubundi ni kudashaka kubakira umwana ubundi ni gute umukecuru arega umukazana umurega gute ni gute wondega ku mugabo so nukuvuga ngo ntaba gushaka
ashire wa mugabo agukubita namara kunkubita namara ukurya inkoni iwe dusigarane iwe turasigarana umugabo nagenda buri hanze usura amahoro murana wa mutsima nariko mucumbira ntawucumba uzawucumba jewe uzakubitwa kandi ndakubitwa nimara nje kumucumbira none igitangaza none se wa musima ndawuzanye wanze kujya none mbonye mpaye nacumba tumbwiye ati yewe reka kwarika tanzara mfite cumza wa musima ndawuzanye akumeza ngo yango kubera ko natinze guteka urarakaye wanze kuwurya ni ukuvuga ngo wa musima nawo ubika niwo urya nijoro waramukuwaza kurya ugishushe ukawurya ukonje ahubwo bamukazana bazakora gutya baramwicariye none se ngucundire wange numara ngo urindire igihe umugabo azira undege akurege nijoro umugabo agashitega namara atangire gakubita ngo tukigaburira nyina ngo agusigira ifaranga cyangwa abakena ngo za faranga z'umuhungu wiwe zimuhe noneho ikintu co nanga kumva inkuru y'umuhungu ngo uzuhanyira ifaranga ari uje mana we ahiho ubwo ntabwo ruba rugihari jewe nakubwira nimba ari nyoko uhisemo genda ubane na nyoko ariko nyoko ntatungira ifaranga ntatungira ifaranga umugabo wanje akore niba ifaranga zije kuri ngo ziha mama ngo ari ungene ngo kubera ayo makuru turayafite mu muhanda turayafite ayo makuru karasenyingo karasenyingo y'abagabo bari mu kuja mu tuzi bagasigira abanyina amafaranga bari bahaha umugore ari muzi atagwaye atavugaye ngo kubera ko nyina yavuze ngo mu kumusigira ifaranga ngo akarya nabi ngo nyina ngo akarya nabi eze guki mutaza mutekereza ko n'umukecuru yari ari amahimba yo kudashaka kubakira uno mwana none dore ikibazo twagize kuriya kugira ngo wumve amakosa ya nyoko biza bigora biragoye kumva ikosa rya nyoko biragoye ariko se wa mugabo wewe nawe uzobuze nyoko ko ari umunyamahimba ni wabuze kumva nyoko biragoye kuriya nta muntu uzumenya ko nyina ari umunyamahimba nico gagitangaza gacabaye ariko nawe uha mugabo we ikomeze ko umugabo wikomeze ntiwange nyoko ariko wikomeze ko umugabo uri muri rwa rugo kandi n'umugore ukamubwira tukazamubwira urakaye imbere ya nyoko reka kurakara imbere ya nyoko niba ari ico umugore yakoze umugore hari ahaza abwirirwa cyane nanyo kurya utotonganya nyoko imbere yanje niko nawe utagomba kuntonganya imbere ya nyoko ugomba kundindira tukavuga amakosa hano ukayumva nk'umugabo ukumva amakosa ya mama ukumva ari amakosa yanje jewe twazagera iriya hirya ukabona ko nshinja amakosa ya nyoko ariko atakuvuga ngo ugiye kuntukira imbere ya nyoko ico gihe nkeretse hakabaho ngakesi ivuga ngo jewe na mabuko hari ikintu twapfuye bibaye ngombwa ko twicara muri saro buri wese yisobanure ariko nk'umugabo nukwisobanura muri discipline ntugire ico umbwira ntugire n'ico ubwira mama wawe ni ukuvuga ngo ukwisobanura ukatwunga nk'umugabo akana kwa mudusha uti aho ngaho wari nje ari mama wawe utangira tukembera nyoko no wa mugabo nantukira imbere ya nyina na nyina aranzamukana aravuze ko tukwa n'abantu babiri wowe kandi unyira nico kintu gihari giteye ubwoba ico kintu kirahari ico kintu gisengereje abakobwa benshi ubu nyine umukecuru arimo kwama yihandagaza kandi gantiyo mutuku mukazana ari wenyine gute amubwire ari amacunga y'amasaha umugabo we atashe yicaye kahari yamatangira amakesi ariko nta makesi ikesi iki kintu niki sinariye sinkibona amata uri mu gusiga amafaranga y'amata tukarya gutyo ibiki intambara zose imbere y'umuhungu kandi basanze nayo amata za faranga z'amata zizakwiriye yewe nimbaguze udutadukeya tw'abana hari ibintu byinshi bikenewe ni byinshi umugabo ashobora kuba ngo yagusigaye amafaranga yo kurya saa sita wenda isukari yashize tiwibutse kubwira umugabo wenda ushatse kumesa isabune yashize umugabo ibyo ari utuntu tumwe na tumwe uza wibagirwa kubwira umugabo noneho yamara gusohoka muri aya mafaranga yagusigaye wowe ukagenda ukaguramo ya sabune ukamesa nimba nta sukari ukagenda ukagura isukari erega mu rugo bikagabanuka muri za mboga kubera ko zagize izindi depanse zagiye zikora bitari be sipaka ngo umugabo naje kugenda nama mubwira ibintu byose mwama mutaho ibintu byose hari igihe azagenda ngasigana mbona ko ntasabune mfite ngasigana mbona ko ndawo mu mfite niye ikibiriti cashize haje imbuto abana barazirira uzoreka kugura imbuto ngo niho ngo turya wenda imboga nziza nyoko ko nasiba amata umunsi umwe urapfa cyangwa agahagasiba imboga wenda yumva akeneye akarya izo dushoye guca ko kanya ibihuru tukabirya ako kanya ese ni kanya nari ngiye kuvuga
niyorohe kimwe nuko umwana we w'umukobwa yobimukorera nafata wa mukazana mubwira umwana we w'umukobwa kurumva iyo ni message ya mbere dusubijeho wewe wanditse iyo message turagusubije hari indi message ya kabiri ivuga ngo jewe mabukwe wanje kurumva wowe yayinyandikiye jewe mabukwe wanje tubwira umuntu uzutwariza amafaranga ya mafaranga akayafata akayohereza kuri mabukwe umuntu uzohereza amafaranga none yarangiza kuyohereza kuri mabukwe akazangenera kurumva mabukwe akazagenda akangurira ibishimba akabizana mabukwe akagenda akakatishiriza imboga akangenera ifaranga ese wa muntu kugenera ifaranga iwe akazicisha kuri nyoko bukwe yazicishije ku mugabo wawe ni ukuvuga ngo muri urwo rugo harimo umugabo harimo umugore harimo na nyirabukwe ariko umuntu uboherereza ifaranga azicisha kuri nyirabukwe ni ukuvuga ngo aho ashobora kuba bamufasha pe bamufasha ariko kubera ko wowe uri mu nzu yanje ari jewe waje mu wanje oya aha arashobora kuba uyu mabukwe umufasha wawe udufasha arashobora kuba ari wafasha twebwe tukagendera mu kuboko kwa wa mukecuru aho no kwihangana mabara wakwihangana ngo uzuge ibihuru cyane uyu karantegeka agize ifaranga ni nk'ahari iziwe n'iziwe wibuke ko zino faranga si iz'umugabo wanje kurumva kandi si izanje ni iza mabukwe ibyo birashoboka babona umuntu ubafasha afasha uno mukecuru ariko aramutse ariko afasha muri rusange nese wa mukecuru we niwe ugomba kubika amafaranga umuhungu wiwe ahari cyane ariwe nyir'urugo niwe nyir'urugo ari n'ikundi bishobora gushoboka ko reka mvugire uwo mukecuru aho ngaho gato hari ukuntu uyu muhungu nubwo ari nyir'urugo arashaka kuba uno mukecuru yarabonye umuhungu ari mu buzima bwe akavuga ati kubera ko njyewe mfite uyu muntu wamufasha reka nzane bano bana tubane uri kubyumva icyo gihe uyu mukecuru anzanye tukabana jewe icyo ntegeka cyose ndi tayari kukigendera kurumva yangaburira icyo ashaka njyewe ukunda ategetswe aya mafaranga si ay'umugabo kandi ubimenye si ay'umugabo kandi si ayanje nimba umukecuru yadukuyeho twari turi yabona dufite ubuzima butari bwiza akatuzana tukicara aha ikintu cyose wampa njyewe ndamahoro nocemera kubera iki njyewe n'ikintu bamusaba ni kimwe sinotega kuri za faranga zivuye hanze kuko niziye njyewe ntumusaba numubwira ngo mfashe umwana uranyine gusa ko mfashe umwana ngahaguruka aho ngaho babaye umugabo kurumva kaja gupagasa ikibazo ni bashobora kuba mucishaka ngano gusigara na wa mwana wawe nico kibazo bunyina abakecuru kandi ico kibazo kirahari abakecuru baje kurera ariko turera ngo duhaguruke bamenye cyabazana ubunye arimo kugira akazi rimwe akabiri k'amaterano neza amaterano akageza ni haje akazi rimwe haza kabiri haza gatatu haza gatanu akane na gatanu none je bazopagasa ryari mabukwe yarabaye mu ikanisa nagenda bazofite icumbi mu ikanisa hazogenda baba mu ikanisa iryo cumbi ryo bararifite ubunye dufite abakecuru banze kurera dufite abakecuru badakunze kurera kandi yamara abakecuru b'iki gihe kandi pe icyo kintu kiri mu kutubabaza mwanze kurera ariko mwamara akaba ari namwe mujana amagambo nico bagitangaza waba wikojeje aho bari kugenda ngo ntagaruke kandi washanye umwana wawe ku mugongo yaba ari ikintu kibura ukamurakara ukuzura inzu nico bagitangaza ngo ntibabakora ariko mabukwe ubundi ba mabukwe baruguri wacu barabo kwicara iyo ari umukecuru waba gushaje akicara agafasha umukazana abana umukazana agakora ariko se hano uraba musigira umuzi umwe abakecuru bandi bazo bapagasa oya tibapagasa ariko no kurera birabananiye noneho ikintu nyine cyabananiye ni kurera ubu nyine abakecuru banza abuzukuru ariko si ukuranga w'umutima mubi ikintu badakunze kwicara ngo babarere bareke kugenda ubu nyine nimba bazabajaye ese ntabwo bazajana umwana ku mugongo bakubwira ngo waje naracukije ngo nawe ugangane n'abawe ni ikibazo noneho ni ukuvuga ngo muri wa mwanya wanze kunderera nubona atanahagurutse ngo ukore uceceka ariko kuvana akamagenda hano muri muta umukazana wanje ameze gutya umukazana wanje mutakora ntagira ute ngo asura umukazana wawe uriya nyirabukwe yamufashije umwana yagize ubwenge ariko wowe wowe uwawe yazi kugufasha umwana kandi tuzokora ibitangaza tuzonajana umwana wawe muri deke y'abanyakenya bazomutere ya miti izomugira igifu
hejuru y'ifaranga ahubwo njana umwana wanjye dayike yabaje kumutera iranga rero mutera umwana wawe uzasanga umwana wawe kidebira wabyaye umwana w'ubwenge kandi uhari ese ubundi ho nujana umwana wirirwa mu nzu gute none se dushaka kurera twotandukana ukava mukaja mu yawe inzu nani ukaja mu yanje noneho ngo umenye kaza mumenye nyine nkamenya dayike yanjye ni ikibazo uvuga kera so nyoko buko kera ufite kese mbi mu muryango nacyo noneho ubu nyine byaradutangatanze umuntu ari mu kubura n'aho ajana ikesi ni ukuvuga ngo ni mu kuvuga hariya ntibakumva amakosa yose akamagaruka akaba kuri ntibaruhe babona amakosa ya nyoko buko ariko ubu nyine ko turabona amakosa yanyu ba mukecuru ubu nyine turi mu kuyabona arahari ubu nyine iregana mufite iregana yemwe nimureke twubake dutekanye mureke kuturega ku bagabo kandi umugabo urubona bakoreze ku mugabo ingo rupfu rwa mbere kandi gamuza mumenye ko namwe muri abagore mwaje abanyeko kuko bigeze babareka tureke mwebwe muri mu kuturega unyine dutinya ikintu uca kurega ariko ni ikintu uri mukora mukora wigesezera batandega ariko uzi kuba wotuye n'akaboko kaduye uwo ni ikora ikarandega ni ukuvuga ngo turi mukama tugana twigengeseye tumeze gutya mane yanjye adashika ubitwe arandegaga abagabo nabo ikigabo nyine babanjije ukuboko noneho hari abagabo bakunda kumva ba nyina turagera ku bagabo tuzobageraho ubu nyine turi ku ba mukecuru turi kuri ba mabukwe banze gufata n'akazi ko muhira noneho karabananiye arimo kwama byuka n'indwara noneho azi ikibazo niyo aza amasahani agakoropa azamuhamagara ati yewe ndacasohoka nawe yagize umukozi ubu nyine nije kwirirwa gukora akazi nije kugira gute iwe ntaza aruha yunama ikindi kintu nanga kuri ba mukecuru ni irigira akazi ntabwo umuntu urakara mu nzu noroje wanyishe ukarakara aho kugira ngo uje undakarira wondega ku mugabo biraruta ahubwo akankubita nyine ico kikaba kivuye hazoza mpondagura niba ucane nuko dusubire dukomeze ubuzima bukomeze ariko twanze abantu bo kurakara ubuzima bwo kurakara ni bubi ndabwanga kubera ukuntu naje mu buzima bwanje ndakunda kurakara iyo yuzuye nanga n'umuntu ndakarira iyo yuzuye neza kuzura niho atazarya ntazavuga ntazacira oya gucira kandi uzatambuka agacira ivudika aricira ese nurincirira kuriya umukobwa wawe iyo yashatswe rero bakarimucirira uzonezerwa ariko muzamugaruka munibuke wanambwa n'abakobwa banyu namwe bashatse barashatswe ni ukuri uko wagira kuriye mukazana nawe abakobwa niko utekereze nk'uko nawe ariko baba babagira uzi utekereza ko nawe bitamereye nawe n'umwana nawe n'uw'abana n'uw'abana ko ndi uw'abana n'umukobwa wawe n'uw'abana wowe fata kimwe na wa mukobwa wawe kuko na wa mukobwa wawe yagiye mu wundi muryango kimwe na wa muryango uba urimo si wowe wavukiyemo nawe wagiye mu w'abana kandi ubwo wamufata gutya ariko aho washatswe bagufashe neza bamufashe neza nyirabukwe yamufashe neza yaramurereye yarakurereye ariko we kuragakundera yaragufashije imirimo yagukoreye buri kimwe cyose ariko wowe ugeze ahangaha nta kandi kazi ufite waje kurera ariko urashitse tumenye inshingano zawe yewe dufite ubuzima bugoye kuvuga ngo umugabo azoza akora wenyine nurangiza uvuga ngo uramwe amata urajya inyama kandi abenshi bavuye ruguru baje kurerera abana baje gufasha abana nico cabazanye kuko muzi ko ubuzima dufite hano butari bwiza ukabona tereka nje gufasha abana nabo bahaguruke nibo bashoboye bakore wagera hano tumenye ziriya nshingano zakuzanye ukamugenda ariko bene abakecuru bagomba kuza basubira ruguru bakaja kwitonga kuko icyabazanye ntibagikoze muze mubasubizayo mubasubizeyo baje kwitonga umukecuru azagume kwitonga naco kiragoye kugira ngo ubwire umukecuru subirayo umukecuru wamenyereye kuba yikubitira igitenge ciwe akagenda gutembera akumva gusa sente kandi asubira kwisuka ubu nyine ni sente ku yindi yo kamba kubwira ngo se niwe wanga burasa umwana wanje ni umwana wawe urasubiza waranzanye se umwana waje wanzanye ubu nyine ni kaho turi mu buzima bwo guhangana abakecuru ntaho akazana amadu yabo ariko jewe nasanze umuntu wa mbere ugomba kuba inshuti yawe ni umukazana wawe ni ukuri ukaba umugira inshuti akaba umwana wawe kimwe na wa mukobwa uzi ariko ntiyari nk'ingero zimwe uzi ubona nk'umukazana ukundana na nyirabukwe
nimba ari ikintu cyiza nabonye mukaba open cyiza nabonye no kubona umukazana akundanye na nyirabukwe ariko abo bantu baba baryoshye uzi kibitera hari igihe wa mukecuru nyoko bukwe aba ari mwiza pe yewe wakora ikosa akamara kubwira uwo ni mwiza kureba kuvuye ubutindi sinosubira muri rya kosa ariko kugira ngo nkoze ikosa ubaye mujinyikira uruzuye inzu utiki yayigendwa wabaye wabaye kwinjira mu wawe ugasanga umuntu yuzuye mu nzu wa mukecuru kera yuzuye udutangira kuririmba indirimbo uzi kuba uri kumwe n'umuntu mu nzu ukaza unanirwa kuvuga ukaza uririmba indirimbo zikagushira mu mutwe izo ziririmba atarahacira ivudika abahayakumva uraririmba se urakijijwe abaguciraga imanza ukagira ngo mu ijoro none nibo bazakujana uyu munsi twari kuvuga bamabukwe mugende mwisubireko biriya rakara murigabanye mureke kurakara mufashe n'abakazana twababwira abakazana n'umwana wawe kandi kakuriya ntibobana n'umuntu utagira amakosa ariko suri Yesu uri marayika ureka gukora ikosa kimwe nawe ararifite ufite amakosa n'umukazanagira amakosa ntushaka no gusiga umwana ukarakara ariko ufite ikosa ikintu kiza kimara amakosa yose ni ukubwira umuntu ukamubwirana umutima mwiza yewe ukamubwira ngo mwana wagiye uratinda narushe no kwera wagiye he kamubwira mukecuru wihangane pole nicantindije naciye hano naha ndatinda umutima amahoro akamagenda akaduma mu nzu ariko nisanga wabaye gwerera tuhaye ujabukwa ikiraro cabuze wuzuye wabaye nka kujya kwa Gwiko nuko yaguye yabaga yuze nuko tayizi tayuzi nagaze kuri Gwiko ukeka gatobwe niyo nzi ariko gatobwe nayo giye yabaga yuzuye tiwayambuka nikako nyoko bukwe nawe abameze nuko ngo iyo yuzuye inzu tiwomwambuka n'igitanga uzubura umuhera uzogeza agise atururutwe ako n'igitangaza muza mwihangane mutwihanga tuzobana kuzogeza Yesu kandi mwihangana tukitanga nibihangana n'abakazana bazihangana buriya abakazana dukunda abakecuru badukunda apana birego kujana ku mugabo no ku bakobwa mureke ibirego mureke akaguru murere takindi tukakorera akazi ko mu nzu mabu uzonderera umwana naje sinoguheza gukora warazaye umugabo waje uzara abandi warakoze nta kintu utakoze icara udufashe umwana gusa natwe akazi turi abasore tuzogakora habe nako muzu jewe za ntatokaga ubundi bwo ubwiranya ko niyoza amasahani uri mu nzu niyicara afata umwana nuzi isahani zoza za gusa muza nicaye imwa ngene ntekera kufasha gusa umwana aho wicaye mute mabukwe we tuzobana ukenera kugenda gusura undi mukecuru ujana umwana bica nyine basigaye baka ugenda waheza umwana twaje kubabwira ngo nimugire ubumwe mukundane muzamubwirana umuntu azabwira undi kosa agiwe agende yisubireho ariko ibyo kuvuga ngo urarakaye wuzuye inzu mugende mubirambike hasi ntaco bimaze kurakara mu nzu kuzura mu nzu nta n'inyungu yabyo usibye nyine biza bivamo ayo makimbirane gusa no guhora mucororana no kutumvikana mu nzu ni abantu gusa batumvikanye nivyo byiza byabo biba muri iyo nzu yabo nta kindi guhora barakaye guhora bacocorana umwe arega undi amakesa bari menshi adashira uko amakesi ni menshi ariko arawe mugomba kuzamureka mukakana imbabazi muri mwembi mu nzu bikarangira mutarenze ngo yererere isi yose ibote hano hanze kandi abakecuru turabakunda bamabukwe muri beza mwatuzariye abagabo wewe turabakunda gusa uburakari muzabamureke mureke kuzura ikindi mukunda abana muzamugendana natwe tugiye muzamugenda muhesa abana ku mugongo abuzukuru mubaheke kugira ngo natwe dupagashe habe nubwo wotarama ukaza utarama ukataramana umwana ku mugongo naje ninga nzoza mukwakiriza ariko ko iriya materaniro yandi yo mu mibyizi uzoza ujana umwana
uzoza ujana umwana ku mugongo umwana atateye isoni ni umwuzukuru uzoza unabuberewe uhawe ugendana umwuzukuru bizaba bigaragara neza utere n'abandi bakecuru kuzoza bagenda bahetse abuzukuru ntabwo muzakore seminari yo kuzoza muheka mwese mujana abana muzaba mubereye yeme turabakunda dukomeje gukunda abantu bakomeje kudushigikira kuri Mayina TV show tuzakomeza tubazanira ibintu byiza kuko mwabonye uyu munsi twabasha kubabwirira ibijye mwatubwiye twabibabwiriye muzandike muri commentaire hanyuma ikindi congeyeho mukomeze mugwire hariya ku ikarisa ryacu rya Mayina TV show dukeneye abakristo benshi abafana bacu turabakunda muri kutugwa neza biteye kubwo mumeze neza commentaire ariko hari n'abandi bari kutwandikira ku ruhande bakatubwira utuntu twinshi batabashaka kunyuza ibintu byabo hariya ariko muzamo bihanyuza ariko ni nako kwiza cyane muzamo binyuza hariya ni hariya niyo dukunda cyane tuzoba twama tubasubiza tuba turi ku murongo amasaha 28 kuri 28 saba rero murakoze cyane turabakunda bye